Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi turi Gikondo Majerwa. Imodoka za Gikondo Majerwa zakomeje kugenda ziyongera, tumaze kugeraho imodoka nyinshi cyane. Ndashaka ko mbereka noneho umunsi imodoka zimaze kugeramo n'ibiciro byazo. Dufitemo imodoka menshi ubu, zimaze kuba nyinshi uko bwije uko bukeye, imodoka ziri kugenda ziyongera. Ndashaka kubereka noneho imodoka dufitemo uyu munsi. Tugende tuzireba, tureba n'ibiciro byazo. Ese uyu munsi izi modoka hano harimo amamodoka y'amazutu, harimo ama hybride n'ama electric. Ku ma Kia Sorento, dufite ama Kia Sorento ya 2021 y'ama hybrid. Dufitemo izi modo zigiye zitandukanye, noneho n'amakara atandukanye. Harimo nk'imodoka y'umukara, harimo grisuri yayo. Dufitemo izi modoka n'eshatu zirimo z'ama hybrid za 2021. Twakomeje ubwo muri kubona aya ma Kia Sorento nayo nuko ameze. Reka noneho turebe, turaza kugenda tugendera ku murongo, turebe iyi modoka ni iyihe, umwaka wayo ni uwuhe, ese birashoboka ku kihe giciro. Iyi Kia Niro ni iya 2016, hano muri Dubai hano Gikondo Majerwa. Imodoka iragura miliyoni $18,500 ya 2016. Ubwo hari iyo kaza n'iyi, kaza n'iriya bitewe na kara. Murabona ikara ni Brefonsi, noneho aya ni ama black, iyi ni imikara. Ubwo biterwa ese na condition y'imodoka wakunze cyangwa se niba runakunda, zose zigiye zirimo zitandukanye. Murabona n'iri bara ni ubururu, murabona amashante zifite amashante meza. Okay, tugakomeza K5. Iyo modoka 2012, 2013 muri Dubai. Hano Igikondo Majerwa, muri kuyibona uko imeze. Ni amamodoka afite condition nziza, ifite amakara original. Iyi modoka Kia Sorento, hano Kia Sorento mwiko dufitemo 2015 kuzamuka kugera na 2018. Iyi modoka ya 2015 hano Dubai Port, hano Gikondo Majerwa igura miliyoni ya 2015, igura hano miliyoni 23. Iyi Sorento ni ya 2022. 2022 ni hybrid. Hybrid iragura miliyoni 45. 45. Urabona ukuntu isa. Okay, iyi ni ya Kia Sorento naberekaga. Twakomeje tugeze kuri Kia Sorento 2013. Murabona ifite ikara ijya gusa nka chocolate. Aya ma Kia Sorento hano Igikondo Majerwa ziri kugura miliyoni 17,500. Mukibona ni uko isa. Iza 2015 twabaye kuzibonaho kari miliyoni 23. Reka dukomeze noneho turebe izindi options z'imodoka zigiye zihari n'izihe. 2013 muri kuzibona, 17,500 ngizi. Iyi modoka muri kubona nayo ni shokora, ni 4-wheel drive ya 2017. Hari izo modoka zigura miliyoni 29, ni ya 2017. Hakaba umukara wa 2018. Murabona zigiye zitandukanye nyine bitewe n'amabara. Mbereka nk'imodoka muri salo yayo 2017. Murabona interior yayo ukuntu isa, ni 4 drive. Aba ari amamodoka ameze neza, asa neza, biterwa na option yawe uba ukeneye. Iyi 4 drive muri kubona, dore uko imeze, ifite ama option menshi ku buryo iyi 4 drive imodoka yawe ari option nziza kuri we. Kuba interior yayo ukuntu isa, imodoka nziza. N'umukara wayo
iyi ikaba grisuri yayo, biterwa rero n'iyo mugiye mukunda, bitewe na option yawe, amahitamo yawe aho agiye niyo ushima. Noneho hari Kia Niro ya electric car. Iyi Kia Niro ni umwaka wa 2022, iragura miliyoni 27. Ni imodoka y'amashanyarazi. Charging cable yayo bitewe n'uko kameze, intiri yayo irasa gutya, yayo ni uko isa. Kanze mbereke nuko imeze. Shifter yayo iyi ngiyi, imodoka nuko imeze, kandi Gikondo Majerwa irimo, uyikeneye wayibona. Turakomeje. Kia Sorento 2011, 2012, urabona zigiye zirimo izo modoka. Kuri 2011 miliyoni 14,500 hano, 14,500. Murabona ko hagiye harimo amabara menshi atandukanye. Ushobora gushima ifite marche pied nk'uku, cyangwa se ugashima itayifite. Noneho ifite n'ibara, iyi kara ni chocolate, iyi ni ya grey, muri kubona na black irimo ngiriya. Murabona ko amabara yose agiye arimo bitandukanye. Reba nk'iyi ifite marche pied itandukanye n'ayandi twarebaga. Nyine biterwa na option, amahitamo y'umukiriya. Iyo uje ugashima biterwa n'ibyo wowe wakunze, kuko haba harimo amahitamo menshi. Ukaza ukareba bitewe n'amakondisiyo. Rero uko iyo urebye imodoka ukanegosiya ku biciro, aho igiciro cyawe kiguye, amahitamo yawe aho ageze niho ushima. Dukomeje, dore Kia Sorento. Kia Sorento ya 2021 nayo muri kubona ko imodoka zigiye zihari hano ku mabara menshi agiye atandukanye. Iyi modoka mwabibonye ko ari nka ziriya ni hybride nayo. Imodoka ni miliyoni 45. Zigiye zirimo zigiye zitandukanye rero bitewe n'ibara washimye, ese ukunze iyihe, na kondisiyo nyine ziba zigiye zitandukanye. Iyo uje urareba ugahitamo, iyo uhisemo niyo tuguha. 2015 ngizi n'umukara wayo. Tugeze kuri 2013, iyi modoka ni 2013, ni 4 drive, ifite ibara ry'ubururu. Ifite ibara ry'ubururu. Murabibona kose yose. Izi modoka ni zose nziza nyine, nta kantu kamwe kaba gakozeho, kaba gakoteyeho irange. Dore ubururu bwayo bundi. Iyo ni iya 2 drive, mu gihe twari tubonye ari 4 wheel, iyo ni 2 drive. Iyi 2 drive dore ko isa. Izi modoka zifite body zikiri nzima, nta ma scratch zifite cyangwa se ngo zibe zipentinze amarange. Umwimerere wazo niwo ziba zigifite. Muri kubona 2017 y'ubururu bwijimye na 4 drive nayo. Twakomeje cyo kuri side y'imbere murebe. Imodoka ngizi zose murabona ko uko imyaka igiye itandukanye n'amabara zigiye zirimo zitandukanye bitewe na kondisiyo y'imodoka yawe uri bushime. Mubibona 2018, 2013, 17,500, 13, 17,500, 17,500 nayo, 17,500 nayo, zose za 2013. Imodoka ziba zikiza nyine, hari ukuntu ziba bakiri kuzikorera isuku kugira ngo umukiriya aze kuyireba byoroshye, biri umworohe kuyishima. Dore nk'iyi 2013 muri interior yayo imeze gutya. Urabona uko bimeze.
Bereka nk'ibiri na 15 ifunguye. Urabona iyi modoka 15 ni full option, kumwe na butu hano, imeze neza. Reba interior yayo ukuntu isa, ni chocolate. Uri kubibona? Imodoka nziza rero, urabibona ukuntu imeze, ni imodoka nziza pe. Zo zikiri kugenda zikorerwa isuku. Uko zimeze. Izi ngizi zose hano zirimo amamodoka menshi. Option yawe niyo yagushishikariza kugura imodoka, ya Toyota Yaris n'amavios, murabona ko nayo arahari hano. Dukomeze imbereke izindi modoka hano. Turebe murebe ko hano Dubai Port cyangwa se na Gikondo ifite imodoka zigiye zitandukanye, nyine ku ma option yose waba ukeneye, ku modoka waba ukeneye, kara, umwaka, uraza ugahitamo. Dore nk'ino ni 2016, 2016 murabizi ko ifite ashefu iva 2014 kugera 2018. Murabona ko ziba zigiye zisa n'ubundi, iyo uje ukayireba hano uza ugahitamo kondisiyo ihisemo, noneho tukagenda ku giciro. Urumva imodoka zishobora kuba zinganya umwaka ariko igiciro kitangana, ishobora kuba yari 500,000 cyangwa se na miliyoni, ariko bitewe na option imodoka ifite option zingana iki. Hari imodoka ifite na kamera side mirror igufasha kugira ngo urebe side zose z'imodoka. Hari imodoka 2014 ifite shape ya 2013, ni umukara full. Urabona dore ukuntu isa muri salo, ifite interior black. Urabona ni 2014. Nuko imeze. Izi modoka nibwo zikiri kuza, ziri koga rero ku mukiriya uri ready ko waza ukareba amahitamo ni ayawe. Hano harimo selection nyinshi, dore nk'ifitiye urabona riri mu iyi modoka, hari ushobora gukunda iyi, cyangwa se ugakunda riri mu nk'iyi. Biterwa rero n'amahitamo yawe nk'umukiriya. Hano imodoka zirimo zigiye zitandukanye, ni karibu. Amahitamo ni menshi kuri izi modoka. Reka mbabwire ngo ni muze musure ko murabona. Okay, Kia Niro ntabwo nayiberetse, ariko imodoka ndumva nayiberetse muri ya video iheruka. Kia Niro 2022, imodoka ndagura miliyoni 24. Urabona ukuntu gasa, look nuko gasa imbere, nuko gasa. Noneho 2016 iyi ikaba ari 2019. Hari na K7. Hano dufite amamodoka menshi agiye atandukanye. Ubwo rero muri make iri soko rya Dubai Port mwaribonye, dufitemo amamodoka menshi agiye atandukanye. Murabona ukuntu angana. Hano uko uje ugira option yawe y'amahitamo, kuko dufitemo imodoka nyinshi. Amahitamo nayo y'umukiriya rero, kuko hano waje imodoka yihoye n'amahitamo yawe urayibona. Ni karibu rero, ntihagire umuntu ugira ikibazo cyo kuza Gikondo avuga ko ashobora kuza akabura option, kuko imodoka hano zirimo nyinshi. Yego, murakoze cyane rero. Ni update nashaka kubagezaho uyu munsi. Ni karibu rero Gikondo Majerwa arafunguye.